na pegi kecil jong kami ke sorkar haji constituency kantor Mawlai Osko pula bagi department Kiwan Mawlai Lingbau MDC ngambi Shniu MDC lawan di officer district council ngamonge mai wan di officer jong sorkar celah ki kontrol terayu Paidbah Mawlai oleh Jied yang liu Emily ki pinibor ki officer ngatetkan di bawah ni slogan Paidbah Malaysia Mawlai namar panshuyu right no yang ikhtiar jong Emily kam sorong pada Indre yo ibu hukum naga sorkar badai ban yorat ya kapor jung Emily impact kita ki Mawlai bilang no na price sounds nem lele dalam bulu mereka por kampoi bangin dan naga por sunshar ado egasi bangin pini bapima ban yorat ya kapor jung Paidbah dei ban purang nama dei Paidbah ubra Jied yo babrai Khlem lo ngane hi ben Jied Paidbah dei ni Khlem paro dibuat jenggi belek bersah. Upah perai udang tam nyo jar nyo spa nyo. Kata kami ke buat jeng Paidbah. Wak nak ambil ni ngasau kelate. Bau Paidbah mulai umi Paidbah bantul sekretariat banang ke sorkar wak wan nyo. Dau thala ya ke pur ke bangil Jied yang liu MLA. Ni kem Jied MLA itu apa? Wak wan pelong MLA itu nasional Mawlai. Paidbah ni beri ya apa? Paidbah ni bersatu, berdaya mengibu Jied. Lalu liu MLA Jied umat menterikan, dia mengibu pret. Mereka sorkar pernah program di webpad, di Paidbah. Mak nasme bententu, ya kita, di masyarakat, akan election MLA kemudian, batin priang dalam program mereka rayu Paidbah. Wale MLA cuba kamu bidang ni sorkar. Wale MLA cuba kamu bidang ni sorkar nanti. Wan ko menye penomo MLA umai merengau dan disi ngala. Opuan pribor dah kalim tiga bamdai. Ini beneran.